Ćao drugari, evo trenutno u Lidlu nešto na akciji, tako da kažem neka trenutna ponuda. To je jedan merač pritiska guma u automobilu, motoru ili biciklu. 5-in-1 tire pressure gauge. Znači 5 u 1. 5 praktičnih funkcija: digitalni vazdušni pritisak merač, LED svetlo, emergency kamera, za hitne slučajeve, check hit za razbijanje stakla, seat belt cutter za pojas, nož za sečenje, tire tread depth i za merenje dubine šare na pneumatiku. Ima i pozadinsko osvetljenje, znači ovaj ekrančić, display. Evo i na slikama šta sve može, šta ne može. Ajde, nećemo sad dalje to da čitamo, da malo to skratimo priču. Znači, otvaramo taj proizvod Ultimate Speed. Od njih sam uzeo i punjač i neka, da kažem, firma koja sarađuje sa Lidlom. Evo ga, tu je knjiga, znači knjiga sa uputstvom. Dobro. Kako se menjaju baterije. Znači idu one, koliko vidim, 3 dugmaste baterijice. Evo ga sam uređaj. Znači, u pitanju je evo ga ovde, baterijski uređaj, 3 puta 1,5 volta, LR44. Znači to su ovo je osigurač za kad se izvuče, da se ne bi baterije trošile dok stoji. Evo ga, već je počeo da radi. PSI, vidim da li može se menja vrednost u barima. KPA, KC, CM, pa nama treba ovo u barima. Koliko je bara? Pritisak, znači u pneumatiku. Ništa, ovo zanimljivo, ovdje ima malo ovdje gumirano, pažnja, verovatno za bateriju, ovdje dole je tu je i svetlo LED i sekač ovog pojasa, nožić. Ovdje ispod imamo klizni za merenje dubine šare u pneumatiku. I nazad imamo ovo ispod gumene kapice sakriveno, čekić, špicast je jako, dobro je, za lomljenje stakla. Znači u slučaju da treba da se izađe kroz prozor, razbija se staklo sa tim. Eto, to je to, nema ništa više pakovanja. Pošto sam kupio nove gume za automobil, sad sam se častio jednim digitalnim meračem pritiska vazduha.